Yebo yesiya siphinde sabuya futhi sisekahle home siyobona ugogo uhlushwa uKabelo isitori esipaso sithola ngaphakathi bafethu ugogo yakhala usibalela athi bafethu sokuyini ithemba lami lokugcina ngizame yonke imizamo akusebenzanga alright ngilandeleni bafethu let me not give out the whole story follow me ulandele istory wena esibona channel 157 Ngwana Wathwenya. This is your one and the only the ghetto professor GP Ma Orange Israel Matseke Zulu fruit and veg boss Ori General Potaski. Follow me. Lebitso la ka ke nna Nini Khuduga dilemo tsa ka di 63 ke dula mo Katlehong go tla ha lona mo ke kopile thuso ho lona ka setlolo sa ka Kabelo ke ngwana o hodileng hantle mme wa hae ona o motho tsa sa le monyane ha mothola sa le monyane nna le mokholo wa hae ga be re monka re ngwana o ke wa rona because a re ngwana mshemane. Last year o dropile out ha sa sekolo until this year ntsa sa sekolo Kabelo ke ngwana tsubang habli letsatsi kaofela ona ntwa etsang ka tlo. Dumela mama. Dumela ntate. Le kae? Le kae pa? Re teng. Re tswa ko Mojalaf ne? Channel 157. Mo programming ba reng ke Ngwana Wathwenya. Okay. Mama ke mang? Ke nna Nini Khuduga. Oh Nini Khuduga. Ntate. Ya ra tseba o re ngwaletse mama o re biditse ka bothata ba ngwana ke re? Ke nnete ntate. Re ka dula mo fatshe. O ka kena ntate re dule fatshe papa. Ra leboga mama gore o re dumela re kene ko ntlong ya lona re tlo bua ka taba ya Kabelo. Mama o mang ko Kabelo? Nna ke nkgono wa Kabelo. O nkgono wa Kabelo? Ntate. Tate le kae? Re di Morena. Lebitso ke mang? Ke Motaba Khuduga. O Motaba? Yes. Okay. O ntate mogolo wa Kabelo. O kae mama gae le papa gae? Mme wa o teng ka mokhukhung ka mo. Okay. Okay. Papa gae? Papa hae o teng marare motsebe yena o teng marare motsebe. Wa le ka matlo? Re kile ga mo bona last time ane re qala mo bona o teng yena. O teng? Phela O mara go tshwana le gore hae. O tshwana le ga hae. So o batla re o thuse jwang mama? Yo ke kopa ngwana a khutlele tseleng e right e be ngwana o right o re modisitse ngantle ka lerato. A khutle dintho tse tsa haetse tsa di etsa because ngwana o dropile out sekolong o tsuba habli bosiu le motshehare a re ke yona e metsa gore a file right mmeleng. So o dropile ko grade mang? O dropile ko grade 10. Grade 10. So ha sa ya sekolong? A sa sekolong ona le 2 years a sa sekolong. Ha re Kabelo etsang ha batla ha ona ntwa etsang wa kolosa o tswile tseleng total o tswile tseleng wa re kopa thuso ke ne re bua le Kabelo a sa batlo etsa next ka tlong ke be ke re mme wa hae lebu a ko shebe ngwana nakelela ngwana hlokomela ngwana mme wa hae a ba re ho nna ngwana o ke le jetsitse ga ke mo batle ka re ke mo isa ka adoption la hana la re lona le ta ikhudisetsa yena because a lena ngwana mshemane bona go le tswa jwang ka Kabelo ha ke batle next ka Kabelo ngwana go kena a utlwa taba tseo go change ngwana a tswa tseleng ya be lo ra sa mamela total aro that's all sangating o rata o ntlhatlhamang o tsadile ngwana jwalo go tswa tseleng. Yes. So o itsebile jwang taba o tlile ka mme wa hae o tlile ka mme wa hae re ile lo ya social working re ile ha ithu di social worker ya be lo yena ha sa sekolong di social working a re yena ha na bothata yena o right yaanong e ba boima because I don't believe gore nna o le ngwana tshwantse tsebe ntho e o tla loka jwang o tlile ntho so ka wena a le nagane gore ke yona ntho e le matsang ke yona ntate haholo na le eng
since from a utlwa ntho eo o tšhintšhile ngwale ema. Una umbuzo wayemqondisi. So drop isikolwe nike nazama ukwenzani nje ukuthi nimdiscipline ukuthi nimfostelele ukuthi aye esikolweni mhlawumbe. Kama fosile o ga esikolong a re yena o tsanga esikolong o yela sekolo ke ntwa yela sekolo. A re yena talent ya hae ke bolo. Ke yona e tlo mo phidisang sekolo yela eng. And upbringing ya umntwana lo from primary level. Bekambiswa yini attend ama meetings up until high school. Bekafunda ngapha ePhumlane. Yeah. I even went there bekane class ni teacher. Lo teacher lo umuntu ongako waphakamile. Yeah. But bekamame kanje no. Ngizotshela baba uzokudubula baba. Kanti makhuluma lento ngithi teacher this name irabe off. Ntwana ngeke. Baba umuntu o ucontrola isubstance, umi substance. Ubaba wakho uyabhema. Substance. Ana next relationship le ntate wa hae. Azana re mo ise nako e ale preke me wa teng la o tshaba re mo ise mo o tla mo shapa ntate wa ngwana. Okay, ethi singa moshi isikhathi. Simbizeni umfana. Sibone ukuthi sihamba siphelele kuphi. Okay, silandele nomfana. Ukabitsa mama ga o ka One next Nikibwali Neo, Nictato Toxa Promoting. Everything Jalusha and to Mubla, which we wish. Uyazazi usitoti mara uzange uphathe paraffin. Mama akazange uphathe uparaffin ufuna ukushisa umusi. Hlanya chesa dinthoka tungama kubo. Chisa go notsa magi thuthumela ke distrate ngwa. A roka la chesa dinthoka ke dilahlela ka ntla chese. Dimate kwana tsinelanga ndiphi Susan Patoni Motanyi and I'm a specialist wellness counselor based up on Chawero. Ka dwelana musindo tangana na Chantel odana miawe. Chantel ndi ngwana ane aburu ukadibana enga nji ine atu resolver. Ngamanda zishko baka pungola uri khotsi yawe boloba nga ndila ine yaburi ya isi yabudi. So kaya nezwo ndi zwithu zwine ukadite yori azwi unpack a ambe nga hazwo uri akonwana na solution kane yo situation. Imwe issue ndi uri hache ho tshikoloni uri cha tshikolo khabisi vha tshi nga ya kha district vha pfesese uri vha nga to zwi itisa hani uri na ṅwana a kone uri a umele tshikoloni vha kone u wana na way forward. Imwe issue havha ye noni yo uri a vha to vha na fhethu hafha hune vha to dzula hone hune ha vha uri una stability. Hezwo zwithu zwa uri muthu a bve from one place to another transition eneyo iyasvika une ya affecta muthu because uva uri ukholeka a place of belonging a tshi khou vhona uri vhaṅwe vhana vha na stability ende ene u khou zwi lega henezwo zwithu so zwi a swika hune zwi a sia ska kha ṅwana a ḓivhone nga nḓila iṅwe ine ya vha uri i vha i si yavhuḓi. So I am hoping uri vha ḓo swika hune vha ḓo wana thuso yo fanelaho. Yebo yesiya siphinde sabuya futhi sisekahle khong siyobona ugogo uhlushwa ukabelo isitori esipaso sithola ngaphakathi bafethu ugogo yakhala usibalela athi bafethu sokuyini ithemba lami lokugcina ngizame yonke imizamo akusebenzanga. All right, ngilandeleni bafethu, let me not give out the whole story, follow me ulandele istory wena self as much as love. Channel 157, Mwana Watwenya. This is your one and the only, the Ghetto Professor, GP Ma Orange, Israel Matseke Zulu, Fruit and Veg, Boss Ori, General Potaski. Follow me. Lebitso la ka ke nna Nini Khuduga, dilemo tsa ka di 63, ke dula mo Katlehong. Ho tla ha lona mo ke kopile thuso ho lona. Ka setlolo sa ka Kabelo ke ngwana o hodileng hantle mme wa hae ona o motho tsa sa le monyane
ha mthola sa le monyane nna le mokholo wa hae ga be re monka re ngwana ke wa rona because a re ngwana mshemane. Last year o dropile out ha sa sekolo until this year ntsa sa sekolong Kabelo ke ngwana tsubang habli letsatsi kaofela ona ntho e etsang ka tlung. Dumela mama. Dumela ntate. Le kae? Le kae pa? Re teng. Re tswa ko Mojalaf ne? Channel 157. Mo planning ba rona wa tshwenya. Okay. Mama ke mang? Ke nna Nini Khuduga. O Nini Khuduga. Ntate. Ya ra tseba o re ngwaletse mama o re biditse ka bothata ba ngwana ke re? Ke nnete ntate. Re ka dula mo fatshe. O ka kena ntate re dule fatshe papa. Ra leboga mama gore o re dumela re kene ko ntlong ya lona re tlo bua ka taba ya Kabelo. Mama o mang ko Kabelo? O nna ke nkgono wa Kabelo. O nkgono wa Kabelo. Ntate. Tate le kae? Re di Morena. Lebitso ke mang? Ke Motaba Khuduga. O Motaba. Yes. Okay. O ntate mogolo wa Kabelo. O kae mama gae le papa gae? Mme wa o teng ka mkhukhung ka. Okay. Okay. Papa gae? Papa hae o teng marare motsebe yena o teng marare motsebe. Wa le motsebe ka matlo? Re kile ga mo bona last time ane re qala mo bona o teng yena. O teng. O mara go tshwana le gore hae. O tshwana le ga hae. So o batla re o thuse jwang mama? Yo ke kopa ngwana a khutlele tseleng e right e be ngwana o right o re modisitse ngantle ka lerato. A khutle dintho tse tsa hae tse tsa di etsa because ngwana o dropile out sekolong o tsuba habli bosiu le motshehare a re ke yona e metsa gore a file right mmeleng. So o dropile ko grade mang? O dropile ko grade 10. Grade 10. So ha sa ya sekolong? Ha sa sekolong na le 2 years a sa sekolong. Ha re Kabelo etsang ha batla ha ona ntho e etsang wa kolosa o tswile tseleng total o tswile tseleng wa re kopa thuso. Re ne re bua le Kabelo a sa batlo etsa next ka tlong ke be ke re mme wa hae lebu a ko shebe ngwana na ke lela ngwana hlokomela ngwana mme wa hae a ba re ho nna ngwana o ke le jetsitse ga ke mo batle ka re ke mo isa ka adoption la hana la re lona le ta ikhudisetsa yena because a lena ngwana mshemane. Bona go le tswa jwang ka Kabelo ha ke batle next ka Kabelo ngwana ko kena a utlwa taba tseo ko change ha ngwana a tswa tseleng ya ba lo ra sa mamela total aro that's all sangating o rata o ntlhatlhamang o qadile ngwana jwale ho tswa tseleng. Yes. So o itsebile jwang taba o tlile ka mme wa hae a bua o tlile ka mme wa hae le kile lo ya di social working re ile ha itu di social worker ya be lo yena ha sa sekolong di social working a yena ha na bothata yena o right ya nong e ba boima because I don't believe gore nna o le ngwana tshwantse tsebentwe go tla loka jwang o tlile ntwe so ka wena a lena gare gore ke yona ntwe e mo le matsang ke yona ntate ha ho lona le eng since from out ntwe yo o chinchile ngwana ona le eng una umbuzo oyamqondisi. So ma drop isikole nike nazama ukwenzani nje ukuthi nimdiscipline ukuthi nimfostelele ukuthi aye esikolweni mhlawumbe ka mo fostile o ga esikolong a rena o thusanga esikolong o yela esikolong ke ntwa yela esikolong a rena talent ya hae ke bolo ke yona e tlo mo phidisang esikolong o yela eng and upbringing ya umntwana lo from primary level bekahambiswa yini attend ama meetings up until high school bekafunda ngapha ePhumlane. I even went there bekane class ni teacher lo teacher lo umuntu ongako ophakamile but bekamame kanje no ngizotshela baba uzokudubula baba kanti makhuluma lento ngithi teacher this thing irabe off nomntwana ngikhuluma into engeke baba ke umuntu ucontrola isubstance ubhema isubstance ubaba wakho uyabhema substance
ana next relationship le ntate wa hae azana re mo ise nako e ali preke me wa teng la o tshaba re mo ise mo o tla mo shapa ntate wa ngwana. Okay, ithi singa moshi isikhathi simbizeni umfana sibone ukuthi sihamba siphelele kuphi. Okay, silandele nomfana. Kabelo. Wawenza amaflop. Amaflop ngizisa izinto zala pleasing. Mara sizokusiza ngani? Kuzokusiza ngani ukuthi wenza amaflop? Una 16, kusho ukuthi wena uyenza amaflop uzolingana nomkhulu wakho. Angeke. So ba re nna ke ngwana wa tshwenya. Ke tshwenya ka utsuba habli, ka utswa chelete, ka sa mameli. Le ka respect. Why babakhuluma nawe ubathatha istock ubathatha ubalahlela le? Ngibathathi kanjalo abangaunderstand endlini. Kabelo. Ufuna ukunderstand wani endlini wena? Bangazi nginjani. So like vele ukukhulini kamvele nama ngikhula ngagrand emoyini, emotionally vele. Umzoli. Emotionally? Yeah. So manje akufanelanga ukuthi uhloniphe abazali. Ngiyabahlonipha but then like lento abanginika yona in return nami ingiphatha kabuhlungu ngenze ngicina sengenzisa izinto engamelanga ngizenze. Manje sikela usayi. Sikela ngisekiswe yibo. Usekiswe yibo? Yeah. Kanjani? Amagama wabo ayangilimaza mina esikoleni ngicine sengakhona ukuconcentrate. Bathini kuwe? Bakhuluma izinto eziningi la endlini ezibhlungu. Zikhulunywa ubani? Timer. Lithini time? Timer malidakiwe libuye lidakiwe likhuluma izinto ezibhlungu nje la endlini uyazi nomagogo. Sitshele wani? Timer uyasho ukuthi mina ngiyisilesi ngifana noma Timer wami vele yanthola ukuthi Timer wami la khona phema ama drugs sinini nokungena nje avuka into zakhe angitshele the way mina ngiyofa ngakhona like ngibuyele ku Timer lami lethi nix eplazini kuningi. Timer? Yes. Injalo. Why mele benjalo? Lo mntwana moto ukhuluma naye uba aggressive. Lo mntwana la endlini manje ngathi siyalingana. See type B1, into A1. I try to tell him it much you are here because of me now. You went whatever like umntwana whatsoever. But you don't understand me. Ha ngitsusin I tu tlumonate le nna de wa buang ka teng. Gile ga dula fatshe le mokolo ha o nwele inwele ikene ka kamre o ska bua mantswe a mabe ho ngwa. O aware ukuthi u guilty? Ngiko guilty. Awukho guilty. Why you are not guilty? Cause my kuze ngibe kanje yibo. Nabengeke ngibe umuntu osobele mina bengintwana izikhulele grand ethanda idisk ethanda incwadi. Ngidamejekile njengoba ngisho ukuthi amagama wabo vele. Angilimazila ngiyenze ngicine sengikhona ukuthi ngilande habli nami should like mangibhemile ngizizwa ngiright. La uchazele lokho okukuphazamisayo Kabelo uchaze nje straight ungalokho uthi kuningi ukhuluma izinto in details usizokwazi ukuthi sisizane la yabona ukhuluma ukuthi inkinga yami lena abazali bakho laba bayakuthanda that's why basibizile sila lena la sona batle anshapa ke moghalemela ke sa upolane ke tsa una batla anshapa amveisa so udliwa yini inkinga yakho mfana wami khuluma nje iqiniso lento yakuphethe kabi la ngaphakathi yini ekufakele sithini nayo mhlambe singasiza kahle negative attitude yini ekwenza emotional indaba kaMagriza noMatala mabayenzani Thakuya sithama lenkulisana noMagriza naye since ang rejecta vele khuluma ngomama akhe khuluma ngomama akho nobabakho bakurejectile kanjani nje weKabelo uma ungangichazela mfana wami ungakhali ukhulume sizokwazi ukusizakala mfana wami ungakhali boy support bengidinga kuba ngitholanga kakhulu so like nilimazile lento le ukuthi kanti hayi mina like abazali bayaphila ku-YouTube but then abakhona ukuthi babe dafu mina relationship aka le mama elikhile bond ha bona nna nka rena bona ntato waka so like ntho tse di bana di tsa honna ne di bohloko maro ya lazi tema lakho sure uke wahlangana nalo
ngeke ngahlangana lalo lithini malikhuluma nawe azange sikhulume it's umuntu obhema ama-drugs umuntu obhema ama-drugs so mfana wami umuntu obhema ama-drugs kukhona wena into expectile kuyo e-right engakusiza boy angi-expectanga nix ngoba vele ubhema ama-drugs bona mfana wami ukhulula umuhle kanjani focus empilweni and then umama akho yena amamami uyongilimaze kakhulu mamami ngisakhula vele bekangitshela ukuthi mina dala angangifuni vele ngabe bayenzi bekafuka ungadoptha yenza yonke dala akhulume zonke ligama lamagama lawa nje ya utshela bothabi bekangitshela nje ngisasemncane ngwane ukhali kusambahle mama latseba lona kilune litsila mbatla manje umama akho uhlala khona la uhlala khona la endlini moya kana ngitsebi na khutla kae so na khutla a tshwere ke ntso tsana a ke tsebi na taue a ba ke yena ntjwetsa gore ai mama nna ngwana o vele ba mjwetsa gore le ba ngo gata ngwana gae mama nna ngwana ni ke re ke matoptsa lona la ge eng ke ska matoptsa le tla modisa ngwana lona so ne ke le teng ko vele ke ba utlwile ba bua so like na sana taba gore ke a hethe gore eng so manje mfana wami isikole awusacabanga ukuthi ungabuyela esikolweni mina bengidecide ukuthi ngizoya college next year uke wabatshena ugogo nomkhulu lokho angibatshelile bese ngikhulumile nabo ukuthi next year ngiye-college uyofundelani trade skills ngifuna ukubona ukuthi ngizoyenzana but then mina kahle kahle ngumuntu ebhola you believe in soccer ya kakhulu ma ungavuka ungananyawo ngelinye ilanga kuzoba yini option isikolo yabona ukuthi sibalulekile sizosiza isizwe esilimele njengani so esiphazamisekile because ihubli le nawe ngelinye ilanga kumele uzitshene ukuthi uyayiyeka lento lemfana wami yeso ilimaza ingqondo zabantu abaningi and itarget abafana abahle abanjengawo yabona ngoba umfana omuhle kanje umuhle wena uyezwa you are handsome boy ayikhale mina nokabela sisukume sithatha indawo thina manje senze sidume ngakho yo e ka re Kabelo a ka gutla megweng ya hae ya ba ngwana o right a tsweletse dithuto tsa hae pele a kgone ho phela hantle ungibhe uthi ngenzani ne ya ngilinde lapho shayela abafana no akasinike 10 round let's round number 3 so no what siya Kabelo amahabli ushaya itroke ezingakhi kumahabli yo gogo ungathiyo akasebenza uKabelo start round number 4 asiya ntwana siya no pain no remorse asiya waqina boy no pain no remorse waqina wasababa asiya more to go push Jimmy bola we 1 2 3 4 5 6 7 8 8 come on push 20 let's go head up push light weight baby let's push 1 2 3 light weight baby push come on so what ntshwene le boima ke ye e fitlang di-push-upong gobana ga ke koti mara ne le mnate ke injuleng ke ya maoto 90 degrees masoja ekatlehong sifikile nangukabza mbona who left to right nyamazana kiri bathabatha photo hey ta young boy siyale boy mina nawe eyam nawe yakaphela sila eyamadoda ayipheli ya What's ake
Thina siya demonstrator wena you do Okwaqina boy, Siwa. awuphikisani ne-leader or i-coach. I-coach yenza kayi-1 wena kumele wenze kayi-10. That shows discipline. Boss. Good boy. ya punishment ke ne ke thabetse haholo mara ho ne ke utlwa bohloko because di heavy di punishment tseneng tsa di etsa mara ke thabile ke tshepa go o lenile o tloa ka jeno. Sila boy. La sikunika umhlala phansi. Yabona? Uthole esikolweni futhi. Bicycle. Shophi bicycle mfana wami. Lightweight baby, kill it. Usasemncane kakhulu. Yeah. Lightweight baby, kill it. Come on. Push it. Lock your feet. Yes. Lock your feet in the air. And hold it. Kwenzakala. Mina ngishaya 50 lento bangenza. Lock it. Stomach exercise. 50 press up. 50 la. 50 la. Uyindoda enjani evuka ikhathele ingubo. Hawu, uvuka njengenyamazana. Ujahele kuya estradini. Iphathi boss yonke lento yenzayo. Bad luck. Your room is untidy. Ngathi kuhlala inyamazana. Ngathi uhlala unyawuphe. Yes, goqa yonke into ubeke esayidini uqale phansi. Shiyela endlini kuclean. And give yourself time amabhruku align kahle old drop-ini ilamba ikipa. Unesho akwazi nokufold iskipa ukuthi iskipa asifoldwa kanjani. We punk wena yalazi punk ukuthi yini. We duck tail. Ibhruku ligoqa so ibhruku. Iphathi usibeka straight line so. Noma unganayo lento yokuhanga iphathi or when your room is small it doesn't mean it has to be untidy like this. Boss, asambeni. Sibona umkhulu nogogo. Hayi ukubhampa estradini. So, amagama engikunika wona, amagama engifuna ukukhule ngawo. So, before sizoyivala ukuyivala, uzizwa kanjani wena namhlanje ngale process esihambile yonke? Ya, ngizizwa ngikhululekile. Kuningi ngikufundi. Naka bophelo ba ka ne ke lakatsa ne ke batla ho ipona ke kgotletse sekolong. Ke le ngwana o siameng o kgotletseng bonneng ba ka vele. Dewe ne ke le ka teng ha ke hola. Kuku o ikutla jwang ka motsamayo wa today? Jo ke lebohile haholo. Ke lebohile haholo ha ke tsebe nka reng. Ke tsaba go kabelo ka tloa ka jeno e tlo ba ngwana o tlo mamela. Ha ke re kabelo a etseng o tlo yetsa. Ni mama ni papa ne kopa tshwarelo for ntse tse ne tse ke di etsa ke tshepiso re ke tlo change. Oh thank you boy. Thank you ngwanaka. Thank you ngwanaka. Wa tseba ke a o rata. Wa tseba ke wa tseba ke a o rata. Ke tseba a rata na ke tsele pele bophelo bo tsele pele ke re kabe o be ngwanaka ke mo rata. Thank you. Tatomkhulu uziva njani? Okay. Ngizwa ngiright kakhulu ngijabulile ukuza kwenu ukuthi nibe khona kule mpilo ebengihlangene nayo. Ke kopile tshwarelo ntate mo le mme obane ke bona nka re ba utlile bohloko ka ntse ne ke ntse ke di etsa bo. So like ne kopa tshwarelo gore ba khone ho bona gore like ke ithola. So Kabelo, from now on you take it from here and then get clean sheet. I said to Kabelo, this house lo muzi I'm on my way going. This is your house. Khulisa abanye abancane. Whatever ipanering nazo lapha endlini, take care of those things. And ngisakuthanda and I'll keep on loving you and ngizokunceda ngikusize up until. Ngiyabonga kakhulu amazwi engiwazayo kumntwana uthi uyaxolisa kumkhulu nogogo. Ngiyacela mkhulu nawe uma ukwatile uwakhumbula amagama omthethisa ngawo umthethisa ngamagama azomakha. Angazi ukumlimaza akhule mhlawumbe naye ubephazama kodwa namhlanje ngoba simtshenile kukhona ukuvuka emqondweni wakhe umntwana. So mfana wami hlonipha umkhulu nogogo. Akekho umuntu omdala ongakukhulisa bengaka ebese engasakufuni. So yiba indoda. Inkunzi isematholeni. Ilawo magama amogcina. Taka baba. Sambe siye ekhaya siyosiza abanye kusasa. Danko. Okay. Lesifike la kabo Kabelo.